banatebya kukira munonga ekinkwamizo mu program eje Orugyendo Rw'Amagara ntibansitaya isa abarokore abantu abarukuba bino ubujurizi oba n'umwana muto konka nari umurokore mbwe n'abantu abarangana abakorera ibyo kutangaza amagara gabo kandi tureba ngo ukikire kandi kiryo mbuteka abantu abakuba leta bakabasa kubambagambira bingi munonga ebirahanga base kuba nakora ahamagara gabo. Program eji ni kumanyisa ngo ya YouTube kandi noja kuba notukuratara ikikaho subscribing kandi hona nabwo ukomentinge comment yawe ntuje kuba ntijishoma omushayitu ya kabiri. Program eji hona nabwo yakiriho Facebook comments zanyu tuje kuba ntishoma message zona abo kuba abarukujunanwa nshungejo ahapeji tumazima Orugyendo Rw'Amagara rwaza nkashanka mushanju munana so ni kwamiza ngu program eji comment yawe message yawe byona ntuje kubantu bushoma nabanyeta Anthony Mzungu bwaje mutabarice yabahika omumaramizo rahanga byabasa kuba natwara karetaje kandi imwabe ine mukoro ababajino mu weekend mu gitabari cyene imwe no mano otebekana so mukoro ko karahangano wagushikiriza nabantu aborukutasiyo mbujinyi bwawe naro mukoro gwawe rahangano wakubasimbire mbwenu mwebare kutebekanisa kandi bakashikira mutabarije abetagende ireje abafererwe mukama yongere kubagumye mbwire nkobwo mu kibunda cya rufune babitanguhi konka rahangano mwese gwa kandaroho ninyenda kwamza ngo owishemwe Frank Mwesije ari inyuma ya kamera kandi ayinaha Dickens Karungi owagoho the man from Rwoho bari yambatebekanise bintebe kureba ngo wabaza kuba no gukora taraje program eji kandi wagitungaje buterevu yes hati ntiza kutandukana ishara habo kuba bagenyi banje bashyiraho mu studios mbenti no kwenda okutwara ubuyire wingi kureka ninja kubakira nataya isa abantu bamana munonga kandi nko twose retiriyanshonga ibyo bwegese ntwenda ngutereta abantu aba baburengera abana bato ahamenyeto kandi arahanga abase kutindurira abana beyihangera no kurgamo okuba abantu bo mugasha abana abantu babakozirege kandi kutwa leta bayongera okwabure minyeto bagenzi babo ekinkigarra mu amani obundo wanatekateka ngu ibintu tubiru kugendaje mbwenu nataisa abagenyi kurga mu shimeri yakashaka garu senior secondary school aba nbashangwa district yambara kandi nishomero diabesh kibonka erutuireho mu cyange cye cyankore kandi rugumize mu rukora ebyafayo owishemwe antijure kabigumera ryaha administrator awishembereri ryakashaka girls senior secondary school kandi ija ashendekerizo umugenyi wito wamani otwatayiso mwabaziyogu twikirize favor ogudomo yeja base kuba naheza senior yakana kandi yabasa kuba nakora ubonero 15 oburu kumuhereza umugisha okuza omwidare rindi ekiri kumanyisa ngo we HSC yagirebire kana jata na university ninja kuba ningireba bwenu munkirize nyakire antijore ataramutseho kandi atwigureho neshara kureba ngo twabaza kuba nsitandaka no wahigura nakwakira antijore webare mnonga mwana witu amamujoni waje abantu bitumena baryaha bari kutwakira katutandike program yitweji na neshara kama wito murungi tukusima ahabwe migisha eyo tuhereza kandi okukira munonga ngo kutweta hati ngo tuje mu program eji ahabwe umwana wawe munywano wawe twikirize favor owokorire ebyo kutangaza nko kwizina ryeri akagira ubuganza hariwe beno bwiro buturamara Yesu ntubuto mu mikono yawe tweshengereza ngo shoronzie ebigambo by'umwana ogu abasegambira abagenzi be we bari kumukorera by'imbabazi kandi we bari no kututeraho program eji na munywani witu kandi munywani wawe bishop kubasa kubanu itwe yaronda ngo mwabaziyogu omwana ogu abase kugesa abagenzi be ogumeni itwe mu studio mu otwegese ugambe nitwe azanitwe twantugamba na bagenzi bawe abagenzi bitu
izina ryawe rihimbiswe iwe Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Mukamasimo mnonga kandi yabare mnonga antijoro kutwigurira oneshara. Ishara kwe ko heza okushabwa wahigura abantu we yatwebembera. Gambira mugenzi wawe ubwo we notakakira radio program yatandika y'urugendo rw'amagara kandi asheme kuba naferwa abantu abitwatayisa omwabazi yongo. Wamanyira itendekero ry'umurembe aho rukuto mwana wawe akagunjurwa je akashura yine. Revival Radio 93.2 FM amagara mu bwijwire. Yesu wanjye emuko gambe ngoko wagambira umwe gakatuza mwinagone na hope gamba Yesu gamba uri mbera yona ehuname 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 Radio 93.2 FM amagara mu bwijwire. Gamba urumufumu wenda ahuname gamba Yesu gamba gamba Yesu gamba urumusomu wenda ahuname gamba Yesu gamba gamba Yesu gamba urumushaho wenda ahuname 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Gamba Yesu wanje, boro mupfumu wena. Gamba Yesu wanje, boro musomi wena. Gamba Yesu wanje, boro mushaho wena. Gamba Yesu wanje, boro bona. Gamba Yesu wanje boro mufumu bona Oh Yesu oneche kuramye okambero mwema 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 Oh Yesu wanje oneche kuramye okambero mwema Oh Yesu oneche kuramye okambero mwema Oh Yesu oneche kuramye okambero mwema Oh Yesu oneche kuramye Oh Yesu oneche kuramye okambero mwema Oh Yesu oneche kuramye okambero mwema Oh Yesu mukama okambero mwema Yesu okugenda kwange okambero mwema iwe Yesu okambero mwema
Revival Radio chedanesha tukatongeza ibiri y'amagara umbwijere turiya kureba ngo twakwereza kandi twakutaraje munongo kurigera cyumwara shaha ibiri mpaka shaha ina ezechereje ntuba turuhaha kandi program remwe yonka nabagiye Orugyendo Rw'Amagara abakigaragara vocational senior secondary school bakashara mubatamwe sente nyamwinji ngo tubagambire ngo ishomereryo niryo roho kandi mu district y'Isingiro nangwa no mwihangariyo no kureba ngo yabasa kubandehereza umwana wawe obwegeso bwa mutindo kandi no kureba ngo yabasa kuba nashomaje no kurugamu akaba umwana wo mugasho n'umuntu wo mugasho mwihangariye abantu bakumanyisa ngo bakwinire emyanya okurga senior iyo kubanza kukiza cy'umwasi ni ya mukaga kandi tabatabaratse twatirian simra horanga kashaka gar senior secondary school kigaragara beninganira ho no weshe mujiri yasabegumi aguni head teacher abana ba senior mukaga abana bari kwingana bana bakakora obonero buri kwingana 18 ekiri kutangaza abana aba bakashomera umutenti tebine nangwa n'ikibine kibaye mbashomera mu ngo bundi bari umfarata nari mu kizimbe kishakire apana bari umutenti yabo etiyo bambe nayo uruko bari ryarenga konka nsimarahanga kureba ngo abana aba bateriho umutuma tubaza kugenda bizimbe n'ibindi bashomera umutenti kandi babaza kuba mbakora nko kubabase kwamba kora je mbone mutwara abana babase kutunga ubwegezo bw'umutindo gamba na Julius Begumi ya head teacher w'ishomereri aruzuro mushanju emwe 14 nshanju neina agendo zo kutunga umwanya iwohereze senior ya kana ozo mu HSC kandi newo base kubanuranganwa abishomenya mu rungeryo nanagambire ngo program wegeri ya YouTube kandi ikaho commenting kandi after commenting subscribing kandi hona nabwo ogambire nundi jo taru kukimanya base kuba naza program eji ajukurateri eji no program eregaramwa amatsiko en program ekozire byafaye kakwatara abana nabandi bantu batari kwebasa ukukira munonga ahabo bujuruzi bwabo base kuba mbuhindura benji omuyihangeri kandi no basa kuba no tukuratira www.revivalradio.com program eji no jakwa no itungaje munonga ntushemerwa munonga ari yabo abari kukikuratira okay umujenyi ariyaha kandi kwa kubariyaha nsobancoreka ngo utari ikindi cisheme kuba ntongeraho kureka no kwakira favor twakwakira mu studio za Revival nakira nashemerwa munonga kubaha bitumwe bare kuturukiriza mwe n'abariyokwe ndabashemerwa munonga okay kama simwe mwe n'abariyokwa hero yona abaturire twabaramusya munonga mu izina rya Yesu bitu mwebare kutwegitaho mwebare kuturikiza mwebare kwehayo kwayo bwire bwanyu okutega amatuganyu mukahurire bitwine kugambera izo okay mazima mukama baho mugisha amina abantu nibenda kumanyeje amazina gawe ubundi noshanga tanagagambaje mbwe nibambenda ngo bagamanyeje okwahero niwoha kandi okazarwa mwaka ki wazarwa bazire ki kandi wazarwa ngai nyowe nibanye tatu ikirize favor nyowe ndiyo munyibanda nindigo muri banda tata mbamweta Karhanga Johnson Wilson mama wanje bamweta Natukunda Harriet nimba kunda munonga bazire banjabo nkazarwa umwaka gwe 2026 mu kwezi ko kubanza 2030 nakurro muri banda ibanda no witu no nazarirwe ibanda trekachi ibanda omuri bisheshe okwe no nakomokere bisheshe division okwe mba Johnson Kanyomozi okwe okay mbwenu wakuroko nakurokwe yes nakura kunka nomanya ebrahanga kora mwana rahangana nokwe yatwihayo yatito muri bando mu town honyini nabantu ho nakuraje munonga mwargo mu division mwazo municipality yingine okay mwazo mu rembo rw'ibanda mbwenshi umukura kwawe dad na mama kubambagambira bajango katandikariya rukushoma kandi ukatandikira ngai omukushoma kwanje bakanjera nkatandika nyine emyaka 3 emyaka 3 y'obukuru natandika kushoma bitu bikaba bitanguhi konkaranga yanjirire mbabazi natandika kushoma nkatandikira
omuri ishomero ribakweta horerande rikaba ari ishomero rike haza nubwo ryabire ritandikire rikaba mbariyeta horerandi nashomerayo nasare yanje nahika omuri omucyakashatu kunishikira omucyakashatu abazire bagira ngo reka twiheyo tukutware ishomero ribakweta United Parents Primary School okwe nayo nazayo natandikira icyakana P4 kunikayo nayo nashomerayo P5 nashomerayo P5 yes konkayo nashomerayo P5 kuyishikire term 3 banyihayo bantwara ibanda Kibura Integrated Primary School ahina marire cyamushanje cyanje okay wamaraye cyamushanje cyamushanje ukacyanguta icyamushanje kikaba kitanguhi tukaba tushoma konka kitanguhi umanyana nawashanga imbera zenshaho zitakusheka mbwenu none oshabe mbabazi kumare mazima ushomeje konka nkashoma rahanga yangirire mbabazi namaraje no bonera 11 nahezaje mazima rahanga nyebembire nisima rahanga ntine ukakora ubonero 11 P7 okwenyimanga P4 P5 P6 ukaba no performing good hazokwe nkargayo ntarje nkaba ntarukoraje munonga kugira ngo ndebo girengo ko mwana mazima ina magezi naza kurugamo konka norebe birahanga rukora mazima ranga yankore cyo kutangaza yaguma nanyongera kunyamba nakora nayetegereza mbwenu nagire kwikomu cya mukaga aho natandika kukoraje kora promising performance mwenu P7 finally ni hayikumnakamwe Chirukumanyisa ngo kwizira first grade. Ngizira first grade. Ezo nazo wabeno expecting nari ikaba nka surprise. Ikaba nka surprise. Konkara hanga numanye byarukora nibinji. Nebitangaza mazima. Mbwenu nisima hanga ntine bugarchero. Oko uriyo primary level yawe umukayo kabiri bitaye sente zikazuruho school fees kano gitungira umbuyire torateganisiwe mu bundo ngo harije nkendware kuganziye tugambire okurwara nkaba ntari kurwara okota kurwara kunka ishonga ya fizi ikabiri ishonga ya manu munonga kaba kuryo kwata mazima kaba kuryo kwata mwenu nabo koraba namu abazire banje badoro kunoku nibaronda kasente mwana kashoma bitu mbwenu bikaba bitanguhi so dad na mami nibakora cyo muka entase yabo iri kugira uteje niyo bakodepending aho tutashora school fees nebindi mama nashomesa nomushomesa wa primary na secondary wa primary entata no muherezo mu kanisa no murisa no mwahuri no murisa no pastor okay so mbwenu mbeho makasente kureba ngo wajanga muri abana bangahe turi abana bana abishye bangahe turi abishye twenga abojo bambe tubara abojo ranga tarabati okay nechikore cyo munonga kumanya nabwo abazire ntase yabahi barakwambagiye so finally wakora 11 P7 izabenzihereza amatsiko abazire no kureba ngo mbatekateka kongerayo ningire cyitengo cyawe kikakiriyo cyo kuzo mu secondary naro kano ndakomaho bwirobo apana kabani yatenga munonga kugumiza mukashoma so omberoto byawe ishomere yabere ryo mu kiroto cyawe uri kugira utumbwe nakora first grade njeme kuba ninza muri kabari bweranyanji girls yabushenye konke 11 kanzu kutwarayo apana kiro kumanyisa ngo ejo hati yagireta yarugamo mwesho so bweranyanji yayanga mbwe ntakora tahoki hati bweranyanji kwiyayangire tata yagezaho munonga yajata umwana wanje rikamurondera ishomero rurungi mwene yabona kashaka
exactly banta kashaka girls mm n'abantu ho natandikira senior 1 niwe wajakira umutuma murungi najakira umutuma murungi yes najante lekanzoko ntoranga yansimera okay so finally izo bari yargori akawahumurka nahumurka tugambira ko washangire kashaka kashanga rishomero rikupromisinga mazima rikupromisinga kana nokuzayo kwanje byona bikaba bitangwa istiro stiro tukabanza twazo mukayana enshonge keryeha fees stiro akasente ibona bo gere biroto byawe byabwera nyanje nabo school fees kachiriye ikabe yanjire mbona I know konkata ta ayaja to mwana wanje reka mushemese yagezeho munonga mazima yatahage yaronde sente numanya wanotandika senior 1 sente nizo ziri nyingi gitaho shopping mwenu kakakari yakarabana konka mwenu tata yagezeho munonga na mawe bagezeho munonga mwenu mazima akurondera sente bandondera sente fees natandikira kashaka natandika kushoma wajishangota najishanga hasi tine shonga ngoko nabintu ari kukitekateka inyo nashanga erije eriya mwene rununje mazima abashomesa bari kureberera abana bari kubafaho nibashomesa je tubar kuosha yosha no manya hina bo kwika ukashanga ina bashomera ganda bashomesa bari umunse yabo abatakufayo batakufana abana konka kashaka abashomesa batufaho batwegesa batorra mbwenu kaban nkachorera nkahura umutima gwanje gwachorera umanya enshonga feve yiwagambe y'abashomesa bo mu kushanga bari umunse yabo batakwefera no boshaburizo nikibanje kitandikira kuri ruguru mukamacho rukuba nakebembera omutogwa ishomero no manyogo nabari head teacher so umukuba kushanga head teacher na wari umunse ye nabo bazo munse yabo mune cyo rukumanyiza nkuwashangire kashaka garze ibintu birukwekora no reba bashomesa mbakore imirimo yabo nko bashime kubamba gikora nababashomesa tubakosha ekiri kumanyisa ngo headmistress akana akora je umurimo mazima mnonga yes abashomesa kubatamwa mani no kubashomesa kwabo kwa buri izuba no kuba monitoring no kora supervision nejo nko kubashime kubamba kora iwo no tekateka ngo nibiyo bumwe byakundisa ishomerero mazima mnonga nkareye abantu bashomesa je bitu mbafa y'abana amba bafaho munonga bakoraterza habwenci nogiroti bakucureza biti tubakufana hakushoma konkana n'emicwe bakoraterza tubarkwenda abana b'emicwe mbi batukuzaje batufaho mwene n'abazire ba kabiri bito tandikira na headmistress wito murungi nawe natufaho munonga ikintu cy'emicwe mazima nace emphasizing mu antujore no murokore ga no murokore buzuma echo ensena ne mujura kandi of course to gukora nawo rukugira utorukwebuzabuza ngo byazayo antongera kusima management nsima nabo bona abakozi rumurimo mahango okureba ngo kandi bakozi reje umurimo gwabo ngo kubashemeye kubamba gukora yes hati ngenda ngo tugendere cumwe secondary wajishango ta senior 1 ukaperforming ota senior 1 tamu yo kubanza nangwa tindakozere kubi nabo wakashatu omukirasi yona kuna biro wakashatu cha encouraginga na gerantere kante mama ninshome nashoma nangwa kunishikire tamutu byatandika huguma tamusiri byagumera kimwe najante rahanga kandi hatabaho ki nashoma konka najantere kante hamani mwene kutwatandikire senior 2 twaheza kushomaho kwezi kumwe covid yatahamu yes yatahamu covid yija twashitama hatobwe twayebuza nkataza gukora tahuki okushoma twakomaho ibiroto bito bitugera byaza kukomaho konka rahanga ukwenyuma kayine cyatubikire twagarkaje bitu twatandikira umusiniya 3 mwijana muzo musiniya kashatu covid-19 yazaho yayirisa karungu yabaremesa kushoma mwazo muka twashitama twakurayo muka twena twaba bakikuru mukakura
I know. twashoberwa abazire Nabamwe amatsiko bakaba batakigaine go kutekateka ngo babasagarakayo. abamwe bakabereka bashitama no kushitama amashomero bagargamu konka kandi Okay. kikancyetengesa amazimo kuhama kumoyina amasiko mwenu kutwagizira amasiko twagaruka y'ishomero twajyanga mwenu reka sitandikira hitwakomere twatandike yakashatu Mejana muzamu subcandidate. hataho Subcandidate class nayo ni inkuru munonga. Abo kubane determining cyangwa nayo. Azobu babo tandikire yakashatu numanya no inakacho cyancho inecho mama konka kandi waba numanya ngumukoko nyuma utibyango ine kubo inecho ine kutaho umutuma nushitama oshoma nangwa yakashatu yanje tinda gishomere kubi na konka fizi nabo tukandi kwata mpora konka okushoma kwanje kwaba kurunje bitabashomesa hati bizara kimwe bar serious batshomeseza kimwe bataho buryo mazima hati bajyango numureba imyaka ebiriyo neferiro mu covid mwe hati mwine kutamamani mukatandika mukashoma nito twatamamani twatandika twashoma nashoma yakashatu najishoma je nangwa okukora kwanje kukaba kutari kubi mukama yampa amagezi nko kunabentahaniye mushaba yampa amagezi nakora tinaba mwana wo kubusa nashara munte byiraro reka mbereke nataho umutima mbwenu ruhanga nawe yanyambati yaba mbi mazima twayiyongerayo misho mbwenu okushoma kwanje uranga kwebembiri so wija wataho umutima wamanya icyo urukwenda kandi wamanya ngo ubu nibwo bwiro boyine n'ubuce bunonga kureba ngo wataho umutima washoma ukamanegingo to kureba ngo wagumiza mukandi wabaza kubano ikase ni yafu discussions zokano za attendinga ukano kwatanisa n'abandi abana nari ukori ari zinere baye bakira kweta basiniya nkabo Tigo da kurigambira hambe ukonka bombaga amanyamazina gotamu zabo z'abaseniya nagenda nashoba mpora hanyuma kagenda za kushoma windo iyo kandi kwadanza nabandi kwenda ngo nabo gire cyuwe hayi nabo ugire cywabaha tukaba mazima tukakwesa munonga discussions yes nomanya ko kuboyine bagenzi bawe no gambe cyo rukumanya na wagambe cyo rukumanya mwena mukwatanisa mukore ikintu cyumwe mwene nyowe nkabanko nkwatanisa na bagenzi banje nkaba ntari kwiciriza mu kintu cyo gumoruwe nkakuba naho kwikokaremererwa wo ruwenka ukawoyine bagenzi bawe hata hiwakomaho bono batandikiraho hata bahereza cyumwe mwene nyowe nkabandi yo mu discussions twainvolvinga munongana n'abashomesa nabo batuyamba te baba babi nabo bataho umutima batwegesa twayongerayo misho nabo bakatwa tests izo tests sezo no turabe tutazikundaje kukazi katiyamba munonga mazima zikazi tuyamba munonga ureba hiwahika ureba no kokuburamu birukwetenga kureba ngo yinjiramo amani zo kuchecking mbwenu uyetero mu kifuba obakusetingiraho takashomero utkonka kaniyetenga kuza kushoma obrebo je tumwene akuteri banje mbwenu oyereba ure nkwenyine mazima nyine kugaruka mu kitabo nkaza kushoma izo tests mazima zikatiyamba munonga discussions tests na nabashomesa okubataho ameisho no ukureba ngo babatamwa amahane nibyo mwe byo rukutekatika ngo ebe bukakwera cyangwa munonga okukoraje so wazo mu candidate class erukwenda okuba serious munonga erukwenda kushomesa amahane menje no kutaho umutoma siniyafoka yagishanguta siniyafo nangwa mukutandika nkaba nchitinere akuba mbwenu tukaba tureba abana ba siniyafo bakaba bataha bari yacho ya mbwenu akuba niyo kirasi ya muheru orevo ishomero njyano bajya hati mwe nimwe misho gishomero hati mwenu echo ya nshakirye chamani hati narengwa hambwenu nyine kutamamana munonga okushaba twayongera okushaba na nokushoma twayongera okushoma mwenu buri kimwe cyo no ko bano numbikinga shwa ngo wakidaboringa akuba mwenu wihika muheru
wikaho kureba nguryo no finalizing O level tariho kuzana tarimo muzano gona kuzana okay izi nizo max zora yo Rw'Amagara gahogona mbona wicirizo kahemuka nishakubi Oryo musinia 3 oryo musinia 2 performance keri tokokora nka grade ya kangai ndio musinia 2 na we still keberi 1 grade 1 aggregate sokobori nkomurzingai nga 28 29 okwe sate noza kuzo musinia 4 ko inezingai nkabanyine 26 okay then tamu yawe ya tamu yawe yo kubanza amusenia 4 wakorota nabwe still nkabanyine 26 ya kabiri nkabanyine mu ya kabiri hakaba hari mox nkabanyine mu 28 wargari yabra na mukaga wazari yabra na munana yes nazari yabra na munana atna tandike ya kashatu akaba hari tests echamani akaba hari mobo tests obwa make obwa mpora konkana bobo kutuyamba konkana wenkaba ntari kubi muno nkaba ntari kubi yes so kwabe no berebo gira bikuteri bansho teka tobundi tinsheme kuba ningumu mu 26 ukano yireba nkai kikaba kinteganisa nkabanye buza abwenshi ndakurga haha kuba nkandrotate njaraho 25 26 na jantatere kante mamani na nyintandike kora zi11 za 8 ezimpura izabandi bamba zikoranye wabwenshi ndakuzukora yes hati natamamani bito mkutamamani tokayebwa rahanga kushaba hatorahanga namukwatisamani mazi yes hati naza jaha maju nashaba twashoma batshomesa mwenu twabaje mazima kunka pressure no manyiri ya pressure nayo yitengwa hariho abana bari kubanu betenga kubasindika okushoma weta musindikireta kwefaho mwena bashomesa nabo batfaho na headmistress yakora buri kimwe cyone kiri kubasika mazima ntunsima kuba mwenu bakakora the best baye hayo mazima complete yes buri cyaro nchetengesa cyona bachikora mazima bachitukora mweni mwe nkabeje taro cyo mwabene mbanje ishumi tukaba stinerwe kwase no buchako ba feeding yes it is very fine it is fine even though some people don't appreciate it but it is very fine bakatrisaje batfaho batshabera okusaba kwe bakatshabera mazima bakatshabera mbwe mazima mbwenu werhango umwigora akakireba nkwenyine mbwena abantu abantu bashaba okay so finally washtamera senior yawe yakana tamu yakashatu yahika bigezo bija umukoyikomaho yunebu wajishtamera wabishangota exam nango byo bikaba bitanguhi exam bikaba bitanguhi konka noreba nkoko warebe mbabazi noreba kurgo mpepemwe ekakwereza amasiko konko kagaruko kazo mu ndijo okenda kwamani konko kajoto konka rekanyikiriza kuba nyine rahanga ukunyebembera twashitamira exam ebyo mazima subjects zimwe zikabaniza amasiko konke zindi uko banza waho mukachamani konko jotere ikampamera ruchiri oyichiriza ohandika ojoto mukama ibindi yo nimpandiko ryo nobereba tumbweno njirre mbabazi yes onjirre mbabazi onyisiye bashomise mbase kugira cyana handika nanye njire cyanakoramo nawe hangati yaba mbi yatereze cyo kwandika yambe cyo kwandika nabahandika nabikora mpora nabyo byaragaho byahwa hati nasigazo kubitegereza ukubitegereza ubwire bwahika twaragara umuko kubanza twaza mu kwa kabiri kwatandikire nukuba kuto kwa kabiri hataho nagira ubwoba natandika busya hatogwe kutina kutetema terahanga mazima nyijika buriyo mwiguru nyijika efforts zawashomesa bitu
ijiko kutwafireyo masoma Ruhanga tuyambe tukoreje nangwa Ruhanga tiyaba mbi results zashohora tuija turi abasinguzi. Okay. Ruhanga yakora ibyo kutangaza results zijaje tuzaburayo kandi wijoine obonero ubu 15. Okay, hurota nkashemererwa amashemerwa ganje garengesereza amazima. Yes. Nkashemererwa ni ka point yo gushanga kare naburwa n'ebugambo byo gamba nagumaho ndikwehuza ntorhanga amazima ni wakoreki nduwe bare mukama we bare Ruhanga ututura ntushaba we bare kutukoreki nkahurira we nashemererwa omutima gwanjye gwagera amasiko nahurira naye yongera okundo kushoma amazima nomanya ko kuba noko waba nokora nabwo kashanga ebu wakora tibyarga muje niwe nohwamani mazima bakutwenteje mbwenu konka washanga mbwenu ebyarga muno birungi nohurira wagira namani kugumizamu n'ikiroto cyo ine nacyo nohurira wakitama amani utandikiraho. Dad na mama bakagamba ikikubahirize kutunga results daduwe nkanangwa nkaba mwine yashemero akashemererwa mbwene tindi kumanye ko nakabaza ukaba yosere no bagambira ko wabe no performing okwenyuma of course ninjya bakamba reba reports za bakabano bazireba ngabantazi mbwene jekere surprise then wagita hecho kushanga ngunkasinga ico cyo kikakirengesereza mbwene kikarengesereza cyahwayo bakagira ngo guno Ruhanga taroho ndisho. Yes. Amagambo byawe binje byo kutagambira nujyo tarahanga tkorera ibyo kutangaza tokushaba umuntu uri yahera nanda kwivuza fiva wo bwashaba bo murokore amanyarahanga nari bundi tarukumanyaji no kugira ngo ishomero agajanga ri nedini ryershabi headmistress nakundira kimwe kushaba no murokore mbwe nabo kugira ngo nateko kufite ngo mwishomero ne wagira utemwe nanye ninza kuzayibaza yo kushaba iwo bo murokoro kajunwaho nyowe nkajunwa ndukuza kutandika senior wani yanje nkaba najenwa Ruhanga yakorera ibyo kutangaza waguma uri umurokore nari waheza wagoma naguma niyo murokore mazima akoba mbwe n'ishomero ryitu ishomero rukunda Ruhanga mnonga ishomero rukunda Ruhanga mnonga mbwe nuko kucyura nibafayo mazima ahanshonga zo kukura kwituko moyo ukabora bero muribiye ubundi umuntu naza kugira ati ubwo umwana muto wakanajunwa ngo yareba cyabinje nuko kuba kubamba kubuza nkuko woriyoko ukora bero muribiye habi wari birutebe nabwumizamo 15 naninye ndati nkwija kuzukora nari tinkwija kurugamo kuba mushyo mugasho mbwene nyine kumwikiriza kandi akabumujunwa w'amagara ganje okujunwa kwanje nkaba inspired by my parents. Okay, washanga bariya barokore bariya bashabi wagira uti nyine Ruhanga ine konkora ibyo kutangaza na jant mbwenu nareba ngo Ruhanga nuwe kwenyine arukora ebitaro kubasika nanye na jant Ruhanga ane wabe wagire mu myaka yawe ejo apana. Okay. Konkano babutakobara mwubwo ubushongashonga of course no inorjezi no mawo atandika kukora atandika mbweno ryaho orukubuzabuza no tandika ko bastabon watandike je myaka ya adolescence no tandika ko bastabon kuteza abantu mutwe. I know yabara mnonga kandi tuchumwina hafeva ari nataganira binje mnonge Ruhanga base kuba nakora amagaraje ubwo n'umwana mutokonka nakushobora ngo kutarukubasa kwa Yesu gwamjirire mbabaza kamusasarami akaye kandi akataho umutuma abatarukwisha kubasa kuba nakora aggregate izabase kuba nakoreka ngo na primary P7 akajezaje kandi yabasa kuba nakora obonero 11 obwamuherize first grade kandi yamuherize umugisha okuzo mwishomero nyamurungi Elia Kashaka Girls Senior Secondary School ishomero rumwe mashomero marungi munonga agaturkwesimsa itwenka abakuristayo kandi erbase kuba ndi hamwe abantu bo mugasho arigiremo abakaze nkwatabuta
kandi ababiri cyo kureberaho iki ngiba nkimanyisa ngo umwana kwa kuba kuzibwe upbringing iyo nayo ni inkuru munonga kandi name shapinga aragam ubundi imwe abe n'amashomero uko mushemeye kuba mukimanya ngo ababituru kureba hero azagamba abashomankuzaraho umuntu w'amano nani ndebera izoba ari najya tumutanto mushango yanyi y'amabati atumuzaguma munyeto mushuma w'amabati kusyangaye mbweno shango umwana natandikira ko hansi nemeze nkeje agitwara mu government naro mu bitongore naro mu office yone yazamu umushanga targa mureka twegesa abana aba okubashemeye kubambe twazamo tebegese ngwecyo nekibi tubakundisera hanga tebegese kushaba nibeja kurugamo kafe vogu nore nagambira ati nyowe ninye namatsuko ngo nindekwa kwikaya hindu kwenda abo kuba nakoreka ngo 15 zakozera olevu zumuteyiro muhimbo zamureka ngo nkibasika na 20 kuzihayo HSC tukofeva ariya kandi program yegenete bo mu center bakigaragara vocational senior secondary school abantu bashangwa omuri Singiro district twarayo mwana wawe atunje wegese obumutindo kandi oburukwija kubamba kumukora omuntu wo mugasho omuyihangariye kandi akariyesimira program nabageta Orugyendo Rw'Amagara kandi tukiri antuganira no mwejo gufeva aine headmistress kandi wariyo nasima munonga kumbero muzeire okubombirokore okubecho kureberaho kandi okwebembera gishomero eribase kubanda mushaping arakamtwa omuntu wo mugasho ntuzagaruka ntumbuze bindi ntuje kumbuza ariyo nayerera kuzomu HSC mbwenu obayashikireyo nacyo ntuza kucimanya yatakagiriyo natagambira kandi natekateka yice na expecting ayoki nimuranga cyo gwakutera abana kwa heru abana babishi abo kuba no mwana wo mwishari yaha nangwa n'imyeto yona headmistress tumwina tuje kumbuza imwe kashaka n'umukikora muta babe n'abana bashatu bene points 18 ejo neco kutangaza ticyaburi shomero ikiri kumanyiza kashaka nayo no mwanya murungi munonga kashaka girls ino mwanya murungi munongo muyihanga kandi biri cyo kurebera tuje kumbuza bomba kikora bata wenko mwebembezi ashangire muki omukwegeso mwana wehanga okukira munongo mwana w'umwishiki bibyo natuje kubantu baganira on program weje bwanyuma yeceshongoreje Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwire. Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwire. 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Revival Radio 93.
Yes, Survival Radio chenda nesha tukatonyeza ibiri y'amagara umbujire turiya hamukutabarike y'umukeshongore ico nyamurungi cheza cha Yesu kandi cyatsi cyumwe aha dakika 55 zarenga rushaha ibirze kire turiyo tuganira no shemwe favor tumwinaha mu studio za Survival Radio no mweji kandi abase kuba naheza siniya yakana ranga yamujirira imbabazi yakora ubonero burkwingana 15 ekiro kumanyisa ngo ubu numuherezo umugisha kuzo mwishomero umashomero agarukurana yenda mbwinaza kutugambira agarikire kashaka garo senior secondary school kandi ko yakubatagarikiriyo nazankaye abo kuba no shanga kashaka yakwebembera kandi wakoraje munonge kwereza n'umugisha gwo kuzo murindi ishomero eriyo kurano yete ngomba garagawe ndishemero munonga kora amashomero nkago nageye hamwe abana baperformingaje kandi bazo mu mashomero agande nagwa mahangu mbwino nkiba kitarumbuza ubwona warga ntaro kazabudo tarumbuza warga isingiro SS okazambara high school tarumbuza wakireva favor sono za kubana utakambira program wejene kuteba mu center bakigaragara vocational senior secondary school kandi abantu bakujya gutwara umwana abase kubana atungo bwegeso bw'umutindo abo kuba bakoze rije munonga Julius begumya head teacher nkarga kumure bombero byahwere yangira ati ito tukacendera atabana bakakora umutenti abasiniye ya mukaga niyo class yabo mwana we yunambwe nibyawe Yesu nabukora kashaka ninje manyaje ya antijere nayo aroheshonga zeze yabe nangambira konkezo tukoza kuzamu nayo government system supportingire cyangwa cyo ekiryaho ombizimbe babiri yaho konka at least wenjure beta kutera enjure beta kutera botakuterwa murombe mbwino burije konka Julius begumi ababe bakashomera umutindi abe nangira ati nambwene mukamangirira imbabazi kunda atunje abasiniye ya mukaga dabo kuba bana atkuba imbare bagenzi babo bari abarukushomera umutindi atabatina bajyangweje nakuji no kwija kujemera yes konka arahanga base kuba namukorera byo kutangaza no matter what okushomera umutindi tiyo muheru ekikuru munonga no kutaho umutuma kandi abana bana bakoze robuniro 18 n'abandi bakoraje munonga aramwabe ni 17 aramwabe abe ni 16 restingi na konkati nkwisha kugiza mu shaheje konkano basagamba na Julius begumya head teacher abushomereri utwara y'umwana wawe zo kutungo bwegese ubumutindo abo kubana ikikuru munonga arizoro mushanju emwe 81 nshanju nena baje kubana ugamba na head teacher abushomereri Reverend tugumize Kenneth Omurisa bwabuyenje parish yabare kubayo Reverend kandi targaho program eji no mwe ombahuri abatuira program eji mbwene mukama kikwera umugisha kokubaniza kutandika program abaruho kandi n'umwana wanje munonga yabare Reverend okunda program eji abihereza mwena abarukuba mu ruho kandi umutegereze program eji mukama kibahera umugisha abakuristayo nemwe mwena abarukuba bari ya program eji favor ninyenda kubuzaho ibibuzo byanje bicaha siniye ya mukaga siniye ya kanogihereze what next nyowe nyenda kugumiza mu A-level HS nyenda kugumiza mu tende kwenda ku branchinga nyenda kugumiza mu hazan nyenda kutwara sciences biology chemistry math na ICT atyo nibyo ndikwenda kutwara garukira mwe abantu combination nejo babase kubamba gihoriraje ni BCM biology chemistry na math atyo azo gishar soho na ICT ranga wanje nayo niza kuba njine mbene nishoto ryo no bom science ndiyo ni bom science amasomo habwencho mu combination zona batorene mu BCM ikiroto cyanje nyenda kuba mushaho nimpura amazima nicyo ndikwenda nenda kuba mushaho nicyo ndikwenda amazima mbwene hati nkareba ngo korekerere ikirote cyo mazima munonga egi combination ija kunyamba munonga yes neza kunto umuhando gushikire ogurugo n'abantu ho nyenda ndikwenda kuza
echa kugemesereze ahabwenshi nohura no banjwe kintu ekyo kugira uti nshemeye kuba nimba omushaho nshemeye kuba nimba omushaho nindeba abashaho mpurira n'abakunda munonga kandi ihangeri mazima noreba abantu barikufa kubi oreba abantu barwire n'ikintu kiri kunkwata aha mutima mazima nanye nimba ninyenda ntandike okuyamba abantu ababatiine kiyamba abatarikwebasa bari omu byaro kwe nomanya hino obw'okushanga irwariro riri nkankahi abantu tubiine b'okubayamba bariyo nibafa endwara mbwenu hati ekintu ekyo ninyenda nkukirigeho okutandikira n'owiitu okuburwa services eziboniire okashanga ngo abantu nibabiine kutambura mayiro na mayiro kuza omu irwariro rirungi n'ekintu kishemeye kurugaho mazima ninkwataho munonga nandeba amagara g'abantu mazima nigagyenda nigahorekyerera mbwenu wateekateeka oti hati naaba omushaho ninja kuba nanye nigira amagara g'abantu aganajuna mazima munonga already otakutwara combination egyo egi combination ngyetebekaniisize mazima munonga nimanya neza kunyetengesa okufayo munonga kukira kundafiireyo konka nanye nyetebekaniise kutaha gangye goona bitu obwerihanganye bembiire akankwasa nkagumizamu mbwenu combination already yagiire omu mutwe gwawe kandi ogira oti egi ninshemeye kuba nintwara hati turi ya nshonga y'ishomero ishomero waritungire ryo nozamu nare tokaritungire kandi wawe waritungire niryo riha kandi ekikugimisire kuzayo niki ishomero naritungire nibaryeta Citizen Secondary School nirishangwa omuri Ibanda okwe ninyenda kuzayo nyenda kuhinduraho environment nomanya wagira wanoenda kukora sciences azo kagira environment erimu n'abasigazi nibakira kukora gye ebintu munonga nibabikora gye ebintu ebyo munonga mwena n'egyo environment wagigira bakakuyamba bakakwimisa akuba competition eyabo iyo nekira n'eyabishiki hati wagira egyo competition egyo pressure nayo nekugemesereza okushoma okongeraho ukakora n'okukira kuwakozere wotafiireyo hariho amashomero tinkuzaga mentioning aha including eryo ryo norugamu kashaka gari senior secondary school nabo n'abeshiki bonkana n'agandi tinkuzaga gamba konka nabo bari abeshiki abine BCM bakozere 20 muri 2 konka ekikuru munonga n'ekyo omutima gwawe aho orikurra nonda nguhoze ekyo nikyo kikuru munonga ntukwendeze birungi byonka mbwenu wahumurikire nare oriyo noza kuzayo ndiyo ninza kuzayo yes tukwendeze birungi byonka Feva ariyo omwana w'omwishiki okwaheru obundi ebintu tubigenzere gye nk'uko abe nakyeexpecting nawe akashitamira senior yakananka yiwashitamire konka byayanga no mugagambira ki omushiki ogwe nimugira ahame atakahwa amasiko akuba twena twine emigisha etarikushushana nobasa kuba noshanga gwange guri omu kushoma konka ogwe yeguri ahandi oshange yatandika nk'aka business kakye munonga konka yatunguka yaba ow'amaani mwena ogwo omushiki nimushaba mazima atakahwa amaani ayongereyo kandi kwaraba aine ekirooto kyaine mazima agumize makirwanirire akikora terre arwane nakyafe nakyo mazima abase kuhika aha kyarikwenda hariho abaana bato babeshye n'aboojo nibateekateeka ngu omwana kuza kurugamu ashemeye kuba naruga omu maka amarungi omwe nagwo n'opposite side omwe konka kasitandikira aha rubaju rw'abaana bakuruga omu maka amarungi ateekateeka ngu mbwenu ebye kuza kutereera byona kirungi akashanga ishe na nyina aine buri kimwe school fees ziriho ishomero ryarikurra nayitenga narizamu haza omwe tibareebera abamwe abangire kurugamu nobahaburaki okumanya ngu ebyo n'ebyabazaire baabo kandi nabo bashemeye kuba mbekorera ebyabo mazima nimbashaba ngu bateho omutima ahakuba ezi sente n'ez'abazaire baabo tizaabo nabo bateho omutima bashome babegye nabo bakore zaabo ezi barashemerererwemu abaana babo nabo bakagumizamu
bakashemererwa nk'uko bari akuba ukorwa omukanungi wotafiireyo tatiriho omutima torikuza kutunga ebintu birungi ekyo rukwenda konka wafayo nubwo orabe noruga harungi noreeba fiizi eroho ekyo nakyo noine kukisimira Ruhanga kuba oine fiizi iwogine buri kimwe kyona kiriho ataho ekyo nikyani kikongereramu n'amaani ngo oshome oteho omutima kuba toine ekyokukuteganisa kyona tikiriho ekyokukuteganisa hataho noine kutamuja amaani niwe okatandika okakora ezaawe waheza kukora abana bo bariyo struggling obwire nk'obu omwena hati nateekateeka na siniya nk'uko ori noza omu siniya yakataano wetu kikabeire n'okubaho akozire gye konka nareeba ngu obundi mbibaasa obutabaasika konka bambe omwe barakumanya ngu tiyo omuheru HSC nibaasa obutabaho konka bahiho ekindi konka okukira munonga enshonga eyindiho niyo kugira ngu abaana abo nabo okumanya ahi barikuruga nikikuru munonga yes ekyo kintu kishemereire kupushinga abantu bingi akuba nanye kikampushinga waba nomanyaho orugere mazima okareeba ngu embeera torikugikunda niyo norwana ngo giheho omuzeeri ariyo na struggling akora ifa nakora eruguru niwe osharamu ngu reka ntakashisha amaani g'omuzaire wanje ekyo kokukita omu mind yawe akuba amashomero aga ntibuganamu abaana batakushana wihikayo okareeba ogu oine buri kimwe okagira ngu reka omwehange okeebwa owanyu ahi warugire nakyo nikishisha kuba mazima nowahenda emitima y'abantu bingi konka okwemanya tukeijuka tukashaba Ruhanga mazima tukagumizamu tukarwana omwana ogwo ahari hoona yayesiga Ruhanga nimanya tarikuza kumuteera hansi kandi atema amaani ayongereho ayeteekateekeho mazima akuba mbwenu wayeyebwa okebwa nabo wanyu okebwa naho kuruga mazima noza kutora hino notiineho oratore mazima notaine rugendo nowayesiba mazima nenyekyakare yawe nungi nowagishisha akuba nimanya hariho abantu ab'amaani abaryoko abaine sente zaabo hata bashemerirwe konka bokushanga bakaruga kuriya ahantu habi mwenu nyewe ekindi kubashaba bateho omutima mazima bateho omutima chance bajibona bati batagirekura bagumizemu feva nawe yereba nkahera hanga yasimira mu myaka erikwija nyereba kuba ndi omushaho murungi munonga kwombeka irwariro rihango nicyo kiroto kirungi munonga okwombeka irwariro rihango okajuna amagara g'abantu tugera ryaha nagira tunanabeire omukekuru naija kuba nandagurira kandi abaana nkaba ninkira kushemererwa munonga nani ndeeba omureeberezi waitu mwe ninkira kwatendinga emikoro yakuba hariho aza nanagamba abaana byashomeise amashomero age yarabirimu nkakibura kandi nantare yitu egi konka gamba ati abaana aba kunaabashomeise okunabendwana nabo kunabensiba ninkora ifu ninkorerwa ngu abaana babashome ninyimuka muwinta nimbemisa ngu baze kushoma ati nishemererwa munonga bambarigamba abantu b'amaani mwe natugambira ahakuza abaana bakushangayo mbitongore bitari umwe namwe omu Uganda naheri ya Uganda babeire abantu b'omugasho mbwenu antijere kwa kuba nagira ati nyenda ngu nakuziro bene waba nondagurra ekyarigamba nakimanyisa abo kuba niwe tokabasa kwibwa omuzaire wawe ogu mbwenu abaana bari aheru mutwara abashomesa abakuba abantu bakuru munonga mbwenu omushomesa n'omuzaire wawe wa kabiri kandi n'omuntu mukuru munonga nambwenyu abashomesa banje nimbatwara kuba enshonga nkuru abo kuba nkagezaho kwekwata gyo mu mashomero kandi nkagezaho mbwenu ahindukuza mbampera obujuruzi kandi nikikuru munonga nanye nshakare kunkuvuga n'omushomesa wuna owanshomeise tinkumwesherika nomanya ngu nikibi munonga kushanga omushomesa naretwa hano kika kiba nikyoreka ngu ebintu bikaba bitari gyo kwenyuma haza ekyo nikiba kitari omu bwaranga nakakikona begire kasiteho omutima kandi twekwate gye otazagambira omushomesa ebigambo ebirikukanga abasiniya nimanya hariho ebigambo ebibakukira kukozesa hariho abashomesa barikubamba emitsi abaana omu winta za sha 9:10
ohora abana mbagambe ebigambo bingi munonga konka naenda ngu okargamu oba omuntu w'omugaru torikubaasa kubura kurra omuzaire waawe okahurra omushomesa ekirikumanyisa ngu okuzibwa kw'omwana n'okutandikira omuka mbwenu abazaire omu programu egi y'Orugyendo Rw'Amagara nimwe ntibantu bashaba ngu mukore omwuga gwanyu mureeta abaana mubacuzire beije nibamanya ekyokukora kandi bateireho omutuma omwana k'okureeba nawe ariyo muracana kandi otandika omwe kubureminga abazaire mbushi hati iwe noona omureeta ngu omushomesa atandikire nkahe iwe yakuremire kandi mukama tugirire embabazi yes Feva hariho ekintu eky'orikugira oti kirikuja kunyeba omu orevo yange ekirungi oti ekitindi kyebwa ahabw'okuba kikanshemiza munonga obu mba ninshoma ekintu ekyanshemize munonga ni okukashaka girls okuba rukunda Ruhanga munonga kigari kimwe obu ntakihurirege okuba rukunda Ruhanga munonga muri kashaka girls nicyo kintu kirungi kitari nyeba mazima mu orevo yange aba bantu batworiire nibatufaho omu kintu kikwatagaine na Ruhanga nibamukunda munonga na chapozi bakazikora comparisare mbwenu ningira kuzayo kereka ngu bari serious munonga ningira kwijayo nyatendinga omwe service zanyu za kashaka girls nicyo kureberaho abana bareba abana bona kuronda omwana nangwa aheru nari omu compound akakubura bona bari omu church yabo omu chapo bari mbashaba bateireho omutuma nibenjoyinga service ekyo kiba nikyoreka ngu abaana ekintu bakakyombekerwamu kandi bakitora okutora ekintu nokimanya okukyakira okay yes Feva nagira ati ekyo tikirinyewa mwenu mazima n'ekintu kirungi munonga kandi ekyakozire kubi nikibasa kuba kitari ky'omu ishomero konka omurevo yawe egyo yona kuruga hansi kuhika orevo aho kiri oba n'omuka oba ninkahi konka nogira oti eki tikirinyewa ekintu kitarinyeba nangwa ni byingi yamu kimwe kyakuteganiise kikakuteezamu stress ekyantiize stress nokumbinga mazima kumbinga ishomero bakakubingaho ekyo kintu kikaba kinteganisa munonga kandi shike natandika ndikugira nti fees kukakurwa kwata nanagira nti bakakubingira omushango Feva school fees kikakikuteganisa mbwenu munonga ekintu kyasingire kunkora kubi munonga yes abokuba n'enshonga nkuru munonga okuba boteekateeka ngu abandi baza kutsiga bagenda abokuba ekiro kyonka kimwe ky'orukumara otari mu ishomero abandi baba bagenzire munonga kandi nari ishomero ndiba ndiyenda kubaho abokuba baine kuriisa baine kushashura abashomesa barikusiiba mbakushomesa nokireba baine kushashura bills z'amaizi n'amashanyarazi n'ebindi yes konka nagira ati kikankimuteganisa buri muntu weena nkimuteganisa washomereho nakimanye kikumanyisa warebesha yahika ngu iroko botahira omukozi okwakira school fees omwe nkikuteganisa tikimwina kandi tuja kuba ntaganira nabo bingi munonga konka nanyenzire ngu nyakiri aweshemwe Aunty Jory ari aha gune administrator abw'ishomero Nyamurungi rya Kashaka Girls Senior Secondary School omwana yanakusima Feva kandi nagira nkashaka ebeire cyo kureberaho niyemwe omukozire ekyari nokora obubonero bw'15 mbwenu twakwakira wishemwe Aunty Jory mukama simwe kandi okugarura mu studio za Revival Radio kama simwe mnonga wabare wishemwe ngo waje abagenzi bawo kutwakira kandi sima Ruhanga ahabwo mu gishogo ubwo kwija kugamba ahari Kashaka Girls na no kushomesa na nimpurura kugamba ahabyo mwana ogu yagamba kumusimira Ruhanga ahabwo kurabamo akakora je kandi kwijajunirwe kandi akayongera gumiza amajunirwe akahika omwishomero akashanga amafata y'ground kitari cyo kugira ngo yahika yijajunirwe then yagwa so nko kuntu ningambira umwami mujuni yes itwe Kashaka
ntuhereza buri mwana wena omugisha go kugira Yesu ati Yesu nakwikiriza nangati nkukwenda ningambira dini ishaka tutayayira yes nagira ngo umwana orije kuzomugehe no wakashaka arabayine rwekwaso imamukuziro gwanyu kuziro gwitu umwana ugo kwiyagamba services zitu twine chaplain na fellowships yes tubitebe kanisa je munonga abana ntubahereza opportunity ku nabo ku participating ko mukuridinga namwe ni ataka tugambire ko kambe ni manyango aliyo pastors kids fellowship okay abaliyo hanjizire ngo she was a mobilizer and mobilizing abagenzi be so tereza nabana leadership opportunities clubs scripture union chapel na no mwishomero kugira ngo mwisha kureje arujemu atinerwe kwaso yona so ntugaruka na career guidance tubahereza opportunity ku umwana kumanya hata nore she knows what she wants yes bokuba tukamugambira if you want to become a doctor even byo kwenda kandi ubona ndakora engineering even byo kuzakora so hata nore bogu favor is focused na manye cyakwenda ngo ayija kore kandi tubakora close monitoring hati nore yanakugambira kugira ngo kwarija in grade 1 results za kubazirizita hati watandika kure yagaruka nyuma no manyango ntine kizube cyaro hata norabishye kuba kwikanko senior 2 senior 3 ngo kwiyanagamba ubundi babona yo busigazo kwe babiha and the moment excitement banyinshi excited the moment they are diverted nanga bagire bindi bizubu bargamuramo the moment they are diverted nchiba reflected in their performance so hata mushomesa no kumakinga shwangu yakora turugo mwana bire kiyo kagako kakora counseling ubundi rebo bye yarugahamuramwa yagaruka online yagaruka yakora yagumzam na discipline ntufayo munonga discipline emitre na manage class ya wa favor was one of the classes that was very very disciplined atunoreba bana kuba batari disciplined niba batakufollowing batakufayo konkatko ko bine mico mirungi ecyo wabagambira bacurikiriza ocibagera ngo test no kuwano hurro mwenu bazabambaza opposinga konka amhero kabagambira ahabwe nkintu bazikora kandi bakasya point yo kugira ngo tubaci complaining bariyo nibashaba bitiwe teacher kota katwire please teacher so and so hasn't done this rano bakuzubanje abana bakatandika kuzubanje yes ukamanya ngo hatuba appreciating what we are doing for them kandi no kubafaho manya tuguma nabo ubundi to extending up to 11 or making sure ngo abana obine bariyo mu class bariyo no bashoma one of the things which are which to televiziyo mbero byahwere abana ko bakomsini ya 4 batandika exams mutekateka ngo baza after they know what to do konka mtaba following jero kareba ngo indeed they have gone for prep they have concentrated kandi ukabagumaho ubundi zo kushanga batine kibari yumba kora na when optional subjects ezo bakora muhero ira tukatubareka tutekateka ngo bariyo no bashoma konka hati okusya obumwana arukweza ikizamu cya muhera kata nibwe tukumurugaho so ntubagumaho tumekinga shobora ngo aganda amashomero kwa kutandika kuzo option subjects ezo babata bagira ngo muyiroko mutahe konka imwe muguma nabo tuguma nabo okay muhero kandi abana banabo mwene tukugira ngo bitabona iyo Rw'Amagara gone we are exposing to co-curricular activities yes bazane mizano aba drama beshongora aba music beshongora aba drama bazana aba debate batunga opportunities ba sharpening kandi no manyana Angola Diocese gives us this many opportunities nabwe natabaro tournament bishops tournament nyakayojo
yakayojo Mwahangure berabu. twahangura yeberabu kabareba baraje kandi turente bikoraje wow so hata ibyo kubiko abana kuba kubizamu Yes. yazana umubiri gwe gwaba fresh shagama yatamburaje then hata concentrating akushoma za debate zibayamba mu kugamba urujungu so that they can express themselves well abishaba mbagamba jorujungu munonga washemererwa yes na all other things kandi konko kukira munonga kubunagamba no kumanya ruhanga aho kuba cyo kikuru ahamagara go mwana wo mushiki omwe tugera mu abana bake abandi bakurga rurango kagira ubusasi ukareba ko baba nkabana ko bagumza muno konga kabazere nabwo tumukura ha tutukaro yes gumizamo abazire tubasima tutine bugarukiro abo kureta abana hata nore nko muzirogu ishe wa favor nabe namanye cyo gukora kandi abe nabikora jarebera abana konga chifeva yagambe cyo kusasane cya school fees aza favor nanye ngo manyo nitono tukuba ntubinga abana ntubatashemerirwe niba buryizo bari obusasi ibyo kubinga school fees kandi umurkashaka ntereza muzire opportunity kubasa kwereza sente omwana wawe tutambinjire ngo muzire kwa kunama kiba very very unfortunate yes abazire mwachurra abana bambataha bakurwa mu ishomero bakuza kuronda school fees tikindi cyuko bashemeza omwana na anxious ubundi abamwe to kumanya nahibaza no mukababura kuhikayo okushoma kufa abo kubana amarebero nkabishatu bina bitano bamwe bamara yo na week yona batakushoma hato gomwana kwakuza kwija tuburizoba ntushoma more than 8 lessons so yamara yo Sunday yona nje manyisa ebiro bitano byona yamara 40 lessons atashomera atarukushoma yaza kwija catching up kopora not sikureba bashomesa kugera ki ubone baburyo bwire bwinjo bwasiskara abazire nyenda kubashaba tutumtuma ahakuronda sente twikizane n'amashomero wikizana n'ishomero omwana no kubota kashashire in time wano yikizana na school administration omwana wawe ntumureka okay bita handi nanyenda kursiya yo abachara bona na nabishiki women's day eiturikiremu yes amena kashaka tukagicelebratinga abishiki bitu bagiraho umuramwa go kurundanda abana baryo mu Barara Referral Hospital cancer ward kubarundanda wa kasente wow we made a cancer run abana ba raising $2 tuza Sunday tuza kuzitwara abana bakobatayira $2 no kubarebera okubarabe kandi nawe ninkursiya bakashaka tukozireje mununga mutabarike ngo umwami ngo bagitubira ba 50 omwisho omwihanga ryona aba 50 omashomera gine ezi nyingi tuyihireyo ezi nkagana 8 wanji yes so we are number 50 yes in the whole nation and for Congress. us this is a very very big achievement indeed tsimarhanga tutine bugarukira bishiki bakozireje nabo bahaya babemba shomaje munonga nkaba senior 4 ni kursiya abeji ni kursiya bazire ni kursiya board na PTA ni kursiya na bishop munawe ni kursiya buko bakutokubaje na wagira ki na wabaje atusimisa akija bishiki abayabashabira Ntekateka favor naija kukigambaho burumwaka naija abashabira atukure bishop mu schedule nata mukakashaka girls kwisha kutushabira for us we don't take it for granted sima mnonga boko kwija you know like you have said Nom Shomesa he inspires the girls aba challenging abana bagenda bagira nkari hate bishop yatugambira abateri banje yes bishop yatugambira twine kubito munkora so bishop ntukusima tutine bugarukiro kandi nureba natwereza no opportunity ngahato kwijaha kugaruka kugira ngo nabana nabo batunge umugisha go kwijaho mu radio bakagamba bakahubujurizo bwabo last year tukatwine ondisho mushiki who did well nango gwa kahire yo mwenda yes Emily she's now in 6 and she's doing well so then hati twagaka twatungo gundu mugisho gwa favor
so ntusima bishop tutine bugarukiro amina webare mnonga Yes. ibindi ninjani naje kubiyongera yebare mnonga oweshimwe antijere kabigumiraria aha kane administrator wishimeri akashakagara senior secondary school nagambira ebinte babasi so kubasa kubambe hamwe abana aba ba FIFA kora 15 kwihamwe abana babase kwamba koraje na kugira ngo babase kwamba kwata umwanya gwa 50 mu ihanga ryona wabaza kugambira umuhendo gw'amashomero agari yo mu ihanga no baza no kwamane amashomero ni benji mnonga mbwe washanga uri umwanya gwa 50 no bokozireje mnonga iyo muri yaba bana babase kwamba kora za S mwe barabishiki kandi no kutaha umutuma okureba mbase kwamba abantu bo mugasho turi ahandi kiganira n'abantu abakonka ntakagiro mu kahumuro nani ndabanta Facebook mbataho message zabo kandi barumunyakato areni nagira ati I can't miss to see my good friend nagira ati God bless favor okay nyajangu izinera no rukuru munonga kandi yes Sunday yahwere twatwinaho umwana bakamba mweta perfect ndi yabacera nowe yabasingire bona aturizi na perfect ndi yabacera mwe nabazire mu kitware ko benshonga nkora amazina gumurukweta abana banyu nambwe nyo bakanyeta ngo ubwaje mwije mbagambira makuru gariyo bakanyeta natukunda so doreba ngo beineshonga kandi nkora umunonga ntagesimiramu okay ogu nubamwetalai muganzi kana jata I can't miss ni mwesegwa Nicodemus nawe nagira ati ndo abanako na messages kandi hona nabo abamba commenting Facebook yitu ntubasima mnonga ogu nagira ati ndakatete ndo mbahurikize kandi yebari mnonga arinda Derek nayo twakureba kurgaga ya za Kampala. Thank you so much for listening to Revival Radio. Erioda byarhanga nagira ati ndwaha mbahurikize yebara mnonga ubwo narga kibanga kitagatashima kandi tukusima mnonga muriko kandi Gloria umwitara nayo twakureba natamba Sharon nawo nagira ati nkabaza kurgaho program weji mwebesa baruku nagira ati nanyendo amanyajimu nagira ati program weji tinkabasa kuba ningergaho kizana both nawe atwineje mnonga kurga kibingo ya Nyakayo Jessica twakureba kandi naiwe kuboroho uhurikize program eji weshemwe Mariam Fruits amakanzi yebare kubayo nemermo yerukora kandi no kunda Revival Radio nawe najati nkarga mu program eji y'Orugyendo Rw'Amagara ampumuza twakureba naiwe yebare mnonga Omburzi Brita kurga Kinyaza kandi no mweji kurga Uganda Bible Institute utaramkiza wishe mwe Reverend Noel Eric principal abo itendekireryo twinamatsiko Alan ariho aturikize Peron tugabirwe nawe ariho kurga Katete twine nagira ati ndo nanye mbeneje munonga Pofia twakureba mugume mustera harimo rukurga kwenda ngo tukabasa kubantu manyabantaba mugisha Ivan kurga kakoba nagira ati nanye ndo mbahurikiza bona bambara bra Facebook yitu page kandi bari commentinga umushaho watwatse Adias kurga kino nere center photo akureba kandi mukama naye bari kubarinda mwebare kunda Revival Radio antijere korigo wawe hedicha bwakigaragara oweshe mujiri yasubiye gumya anja ngo nkoramutse munonga nyina muramusya nayo bare na sponsoring program yes gono sponsor kandi abweshomero riri yakigaragara vocational senior secondary school area kwebemba nka hedicha nsima management yashazire mungu mutora no program zona nyamwinji mwihe mu Orugyendo Rw'Amagara bwanyuma y'iceshongore iki tugaraka turukushoma messages ezindi n'amasomo kandi tukina abagenyi beitu mu program eji y'Orugyendo Rw'Amagara. Oli mukwano gwa Yesu mazima tewali katonda mulala wabula gwe omukwano mwesigwa omukwana atavaawo omukwana abeera
njagala n'okwagala okutaligwawo Mukama tunakusinzanga Mukama tunakutenderezanga Nino omukwano linnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nino w'amaanyi erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nina nze yanjagala erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nino omulungi erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nino w'enjawulo linnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nine yanjagala bamuyita Yesu wange nze namusanga egologosa Nino w'erinnya lye Yesu nze namusanga egologosa Nino w'entiisa erinnya lye Yesu mulwanyi w'entalo zange egologosa La 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 Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwi Hallelujah Mama nyimbira Yesu eyandako kwagala egologosa Nyimbira Yesu eyandako bulungi bwe egologosa Revival Radio 93.2 FM Amagara mu Bwijwi Revival Radio chenda nisha tukatonyeza ibiri y'amagara ombwijwire koko bano ureche shongore cyo burancho kugarra mwamani tuino kuyikiriza ngo twena ntwija kubandikayo kandi cyatishiza cyo mwadakika 34 ezarenga arshaha ishatu zekiro cyahati
n'enshonga nkuru munonga turukuza kwakira amasomo no kureba abantu ababaroho kandi batukuratire ntongera kusima tataitu umuranga kandi umurebereza w'ubureberezi bwaitu bwankore Right Reverend Associate Professor Fred Shedron Mwesugwa yatsindika message ya kandi yaja we thank God for favor whose testimony shows that hard work and discipline pays. We are proud of Kashaka girls to one of the top schools in performance. Message nkuru mnonga kurga watataitu maranga. We can't take it for granted and we do appreciate our Lord Bishop. Gamba irakaruhurwe Aunt Jody. Okay. Yes. Chukubanza kuturikiriza Okay, first of all nwakubanza yaronda aba omwana ogukogo omwana kumuronda it wasn't very easy konka yanguma until I got kongana nugaka kugira obwire okurikiriza to these detailed stories. I think this is a very great bishop. Compared, okay, not compared. Yes. But for having time to listen to us, to kusima mnonga bishop, webari mnonga, okufayo mnonga, kandi your effort omukureberera abana nomukubakuza nomukubahereza opportunities is not in vain. It will be greatly rewarded. Okay. Yabare mnonga kandi antujere okwa appreciating no kusima umureberezi bokuba program eje na gitamwa amandi jemenje mnonga nkoko wagamba umbwire bwe buce bwakuba ine n'umuntu uri kubarbize mnonga konka kureba ngo nabatorana kandi abasa kuba nemwe mukatunga umugisha kureba ngo mbashomero gona yatorana mukashaka kudaya isomo abazyogo tukusima mnonga wemera umuyero ukora kandi utsimire mama Dr. Arsi mukama nawe bari kubarinda na family no buhereza bwanyu kandi tsima bihereza mwena akashozi kaita karaharo mwebare obutamundangira obutamufrenteje kandi okumushaje kandi okumuhereza imikono kwirkanza imerumo kashina mama Dr. Arisiwe kashaka takuturugaho takubaza Bishop kwakubana aija omwaija nawe bakonka robundo bwakwija wenka nambe na robo yijeyo na mama na president of Mothers Union. Yes, Dr. Jen na and they had time with the girls. Baba Hana. Yes, last year we had a very good time with them. Nkachigambira na badayosisi zindi obo badex batayira. They picked it and they were interested in that. So Mama Alice, we are very grateful and honored to have you as our mother and for the times that you have helped us to counsel the girls at Kashaka Girls. Oh, yes. Ntubasiba mnonga the department of education eri kwebembirwa mwana we Reverend Akano na Agasha akoze urumuri mu muhango mnonga tukusima hona na wege no mureberezo ekutora na Reverend Akano na Agasha department ejaje kuzireje mnonga tukata babembazo mu districts zona ezirukorwa ahansi y'ubureberezo bwankore barukuranda n'amasaba dikon gona amashomero gona garmaga cyacho Uganda tukatandikira isingiro twaza ahambara Mbarara City twaza Chinoni that is the whole of Rw'Amagara tuko yes Rw'Amagara district ahendera na Rutoma turukureta Mbarara district kashware ni byebyo byonka yes banyobwe ni ba leaders mbata chairman wa board na PTA na head teachers konkaro nuba kweta abana leaders kutukweza kuronda prefects babeta and that is one of the reasons which tujungire hamone omashomero kujango abana baba coached properly to lead our schools very well. Rero tubara kugira muza strikes no bwimcherero bundi nko tubasi matine bugarukire bizamu we do exams abana they were subjected to promotion exams Zankole diocese and that exposes them to different setting when external exam ekaba preparing for senior 4 nebindi byinji mnonga na nagambire na debates
bahereza abana opportunities kugamba bakakompitinga yes bakayamba abana kumaturinga no kuba better performers. Okay. Arho obana muhara wawe obana murumuna wawe konkanije muhara wawe oweshe Dorothy Mpumbya. Yes, she's my small sister. Okay, small sister. Ninjira wakahurira ko Dorothy. Adaramcha zomukayikuru wawe Aunt Florence Kahamba mwebare kuba yuko nkayana kusima mnonga kandi ari kusima na Favor habwo kutaho umutuma najangwe bwambwe ebyawe no mwejogo byagarramwa abana benja matsiko omuyihangeri ebare mnonga kandi nimwe mutabarici okora jebijezo. Yes, Bishop Cigars Rsheri. No matka twabagambira ngo ito nka Revival Radio turukugwera side mbwene twantu bagambira Revival Girls eitetandikira uburebirizo bwankore tukabagambira Revival Junior na mbwene hatu batwara abana Revival Girls wakireba bazo kutunga imyanya kandi twantu bagambira ngo Revival Junior na eriyo nehinda agana amashomero geto gaburebirizo bwankore nagana taga balancing nishonga bwenji nsta isabantaba okurwa umushonda stars umwe na zumwe katwakira abamasomo turebe nabo cyo baragamba. Hello Revival Radio ngubwaje Yesu asimwe Yesu ntugamba no kandi watera nkahe amoni ndamato musharabaga warkandaje mwenu omwana ogwe Favor nangumere muhurikirize nareba ngo okutina hangane niyontanikiro yobwenge ko kubibure rukutugandara. Yes kiyaye kwasize hanga yamukora bukuru okushikaho mwene obujuruzi bweye bw'abantu buhamisiriza abakiriye nyuma yeye ngo nabo baye kwasarahangara babasa kurwa muje nabo babinkawe. Okay kandi nyenda kutwara umugisha gwo kumuzabo abakozere kubi ngo nabo batewe amasiko bakareba ngo niyo nkomero Yesu bagira amasiko nabo babasa kugira ikindi kibakora. Okay nabo barge mu baba bo mugasho. Yes bekangu mempukirize ebare mnonga Revival Radio. Hello Revival twakwakira sebo bagamba nakanyetorega na hari nyakazi mu kiyaga Shukshemba. Yes mwene nasemererwa abwa program wese nabwo yagendera simo misogwe inaya na tugariza mu masiko abagarra mu matsiko yagera ngo kubere ngwe ebyokshoma ati ni no dira yana yuwato rakani no rebe business yawe yagenda. Okay mwena yana musima tasuga yakanyitorega na hari nyakazi mu kiyaga. Okay yes ebare mnonga Revival Radio. Hello Oweshem. Hello Anthony twakwakira osibereje sibekuru ndi aho bambe ningamba no kandi watera nkahe oguno gamba muna abarudan ndi Rw'Amagara nyombe na huro buzuruzo bwa Favor Favor wamuhurra hazan antugere cyagumiye nagamba tukujya ngo akikozere kashaka hunga niza kubanga tanike no kumusima ecyakora kashaka kachikora kana second kandi akampana basari 13 nakoraje akachikora nkahi kanone second 13 antugere akari yakahedika cyawanje kanone akazo nar kanone ndiru kanone akazo wanuzo gumungara otyo naza kungambira ubwo antugere fellowship silver kashish. Hey, that's good. Ata nani impora naziteka kakashaka icyakuba nagama ngagari yamazu kandi ikisizo kazitiyamba umuntu achuboine space ya wafuna counseling ku fellowship sezo orebyo ibyo class bigenda byo misho. Okay kandi ngusigara ndikwenda za Favor success kandi burhangana njyana kumhirizo cyakwetenga kansigare mpurikize Daniel Rw'Amagara. Ebare mnonga Daniel Rw'Amagara yanasima program. Yes Revival Radio chendeza radio weshemwe turi aho mukama narinda ntagamba no kandi watera nkaye none banyetaka kuri adero warwengo nyanja butelo town council bwenu nasabira mu kitogwe Favor mukama arahanga mukorere byone byakwetaga. Amina
kandi nisima na antijore yatugira ngo umwana usomire kashaka garuzi nyese ko ari banazo mugehe natagiye kuza mutaragambira bakoze urumurimo gwabo akoze urumurimo gwe abana batiro umuhanda umurunzi nyese rugurugamu mukama tari tumisura mukama bahereza umugisha amina niba kwereza umugisha aro message hayi nani ndonda kace ndukuza kushomeza indi mukama mpwere njitunje abukuba area okay, let's see if I can get it. Okay. Come. Hello, Revival Radio. Asimu Yesu ndagamba no. Ndiyo ba. Ogwani jeni jemfuna ndia kiwanga nanje kitagata. Nasime rugambo rya Feva. Yes. Mazimo mutko kushunaranga kwereze cyo ragambe. Nabu wabo mwina wabanure rugambo ryo kujya abantu bishohoraje. Ecyo nikiretse Yesu okutaho muruwe. Okay. Rero nawe akabo mwese gwa umuruwe. Kandi anti jore. Naye bare kunda ruhanga kamukundisa nawo bana bayine. Mazimo kumumuruwe tagira cyafegwa. Munonga. Nasima ranga munonga ranga bampera umugisha. Yebare munonga kurikiza Revival Radio kandi nichukuru munonga. Message eji negira ngo mazima natsima Revival Radio habwa programu zayo nungi kandi ezerukuteyisa obusingi omumaka gaitu. Ninsima hedicha bwa kashaka garzi kandi no kuba icyo kurebera wishomereri rukozera umwana w'umusho kuba icyo mugasho message ninde imbwa kongo kushira munonga nagira ngo bamwita fande Godfrey tumusime kuruga kashaka garzi senior secondary school mbwena antijore guno bano manyogu nabasa kuba umutabano wawe ariyo kandi atorikize yes okay yes antijere yanakusima Godfrey kandi barakurikiza najatu mundamukize n'umukazi wanje ni Nsimba Rachel ukorega Bushenyi okay yabare mnonga arahabantu bamba tukurataraha turukwijagaruka kwakira amasomo kashatu turukuru kutwakwendera program eji comments eza YouTube kandi abamba tereba barukuratara program eji nabona abantu bakuru kandi shime kuba ntusimo mu gwabo no kushoma comments zabo Chompeire Christine yanagira ati twabakira mu programu Ephraim Baruku kandi nawe yaruhaturikize mwebesa mwine chunju nuwagaba Innocent na jatwao kandi nagira ati Revival etorekera umuhanda narga Kampara yebare mnonga kandi okutereba no kuratara programu eji Timothy Matsko na warho aturikize okurga isingiro ka Buyanda yebare kubayo kandi mukamachikwera umugisha okay chari mpa Rosette okay aruhatwine nagira tunanye mbahurikize akampurira twakureba yebare kubayo kurga Bishop Stewart University utaramukiza beji bashomesa kandi mutabarike n'umukoro gumamwe ineri izuba gwaba beja base kuba mbashomero mu itendekerero kumanyana n'ikikuru munonga kandi kumureba mwarire mwanwire mwijike kusima ogwa heguru n'ikikuru munonga mbweno garuka ahi mwarigire abatrire abantu bo mugasho kibakiri kikuru munonga na yebare Evas nagira tananye ndo kurugaragazi kandi yaturikize kandi ari kutereba kasande arene twakureba najya tumukamasimu Anthony ndomba hurikize kurugaka kuba zasirwe priva twakureba kurgumo rubiri urubero rweto rwambara n'intekateka kandi yabare kubayo no kurikiza Revival Saiso nagaba nagira ati nanye ndoho kandi yahurikize program ngamba Angel na shuga okay nagira kashaka girls big ups okay yabare mnonga mwebesa twamurebire
ayanji koziya twakureba newe okurwa muri cyane obani cyane yibanda ni intekateka ejo niendo kumanya iyo bari kubayo kandi ukurikiza Revival Radio Beneth bariji nagira tananye ndo kandi bahurikize okay na akurga entebe wawo mukama simwe munonga wa student BCM wow okay ningira yanashemerwa munonga bwa combination yeri no twara mu HSC kandi nakwendeze birungi byonka okay Beneth twamureba mwebesa twakurebire Arnold nayo twakureba na Jet God bless you Madam Jory okay ahebwe kandi nayo twakureba Juliet urikiriza na Jet nanye ndio nimbareba okurga Saudi Arabia thank you so much mbweno reba ngwe byawe Yesu nabikora favor n'aba Saudi Arabia bari mbakuratara yes yabare mnonga Juliet kandi mukama chikwera umugisha kurindire yoko omirimo yawe yorokora kirabo Joan aruho atwineje mnonga najatu mukama simwe Anthony Joan kirabo hiya inaraharo webare mnonga Aunt Jody thank you so much Joan kandi bare no kuturikiza utaramukize abakashuzawo atwebembere Junior nagira tananye ndo Linet arinanye twakureba kandi nagira ati ninkunda headmistress ogu kandi nagira God bless favor okay I remember was peace twakureba kurga St James Katramba Karenje parish nagira ati nanye ndo mbahurikize ezo nzumwe aha comments zitwa iha YouTube kandi aba batkuratire arazoro mushaje munana mukaga 9:35 hamwe na zoro mushaje zoro ina nkaga niyo mushaje na mukaga 3 bashatu bonka turebe okutwagar com studios yes sebo twakwakira yes David ningura program muri minunga kandi kishenizo mununga numara ngese nyakana ntwaro na nyakwata ya izingana sikuru okay aza buri sana rwajurikize kungati mweta munonga aza kwega n'ikirungi munonga kandi kimajorogwe nkamwe nakagito okay na headmaster kigaragara na headmaster wakigaragara ko kugerengera munje mbantu abantu bakunda na nimba basinzwe meruri okay antwana kukunda ranga Orango utasebye tagwa sezimwe tibakomesha ngwe byishungure ibyo yes abantu rabuza alko buzuruza nazo buzuruza Revival bena bakunda ranga kandi ranga zabaye kandi batabakuziriki okay umwana wanje na abafukiza benda amina okay nashimira mnonga wa munywani wanje Reverend abaho muri sabo buriso bwa Kanyariyero umusaba diko no bwasanga umuribirizo bwa North Ankore yebare kubaho no kunda Revival Radio mukama kurinde iwe na family yawe kana abakristaye ba Kanyariyero ntibendeze birungi byonka ubona burisa bwanje kana burisa bukuru mnonga mukama barinde hello Revival Radio yes please osibirije mojowe nsibirije bambushe mweni ngamba no hakando waterra nkai ndemesuna naterra busebo muri shema twakwakira washema ego bande nashenerwa ubushobozi bwo mwishebwa twezogwe kwani yagambaje yes kandi nyoro naza kureba nareba ngo nanishe aboko bo muhereza kamwegeseze nyuma ahanso mwana okay rero kandi ukuzumwana kwe n'kurunzi ato mwana kwakwe kwatangara umuto hangeriye yabikwataho akwerezo byenze yaba nasoma ibintu bigenda je kandi ninsimana antizorogwe nawo kuba muhereza murunzi abo kuba mwana yatugambira ko yashira yishomero yashanga basomeka birize munonga birize yes kandi antizore ni manja no msigawe nabona abantu bokunde dini abantu bawutika kama bandero amina okay second last caller hello
Revival Radio. Munyamugishomo wenka turukwendera. Alo. Twakwakira sebo. Asimu Yesu ndogamba no kandi watera nkahi. Umucunguzi Madad natera muri kigemero cyacu Uganda akindiko na Rensia. Sankore. Nicogo na muhurire Feva. Kandi atari kubangana sogo mwana no mujunwa. Umurokore. Okay. Namuhuritiza ibigambo by'ibiri muko juno mwana atari kutera bushuka harimi. Ebyagamba nabimanya. Ebyarugamba nabimanya cyago munonga nyewe no kumushabira isiteka teko cy'icyo nahora mukamukirize. Nicyo kuba doctor. Serious. Akora mu bwa seriousness. Yabare mnonga kandi mwe bare mnonga batera amasomo n'umuja kutsasara tukabasa kubakira mwina ahawe nshunga y'ubwiri konka messages nkesha tuzonka turogaruka mu studios oguya nabamwita Twine Nelson yanasima mnonga kandi atakashaka is breast. Gunajat programu mwebare programu umburuzi okay ko tampereza amazina gawe yabare mnonga Joel nabasa twakureba from Kashari nagira tunanye ndo mbahurikize je mnonga mwebare bwera kizoba kandi ogu bamweta Job yabare kuba aho kandi no kunda Revival Radio go nagira ati narga Bishop Stewart University kandi aturikize yabare mnonga kirabo Lilian okurga Nyantungu aruhaturikize Debra Rw'Amagara okoni yakurga kandi najati nyuti nkabasa kumisinga program eji Dickens nuwamanya arukurga kizoba nawe takuburaho le kansime okurga umuruti atuineje munonga abantu benshi ntabasobta bashoma bona ngo twaheza messages zabo ugamza kutwikiriza tugaruka mu studio zabo inshonga y'ubwiri turebe ko twakwendera program eje mbwenu Favor nakwakira kanyenda ngo sima abantu batera amasumu ubuhabuzi bwawe ubwingi wawe wabuhereze kuriya intande yo kubakomera abana bakiri umuka abariyo mbashoma ni mangu baroho benje abahurikize radio abariyo mashombero intande yo kubakomera ni inkuru munonga turukwendera umudakika 3 zonga intande y'indukwereza abana bagenzi banje imbagambiro kwe kwasarahanga no manya watunga buri kimwe no basa kugenda ukakora buri kimwe konka rahanga nuwayine kigambo cyamuhero mwe nuwamwe kwasa I'm very sure ngo he cannot let you down nimbanza no kusima rahanga aho abinje byankorire yabare kumpa umugisha kuzo mwishomero rurungi nkaherezamo yabare kumpa umugisha kunkora kandi kindi ninyongera kusima mnonga our dear and beloved Right Reverend Dr. Sheldon. Thank you very much for the love, for considering us as a school, really for squeezing us in your tight schedule. And Mama Alice, thank you so much for your love. May God really account it for you because you are blessed really. You are a blessed person personally oriyo muntahirwa mugisha mazima abo kugira umutima muronje ninsima bashomesa banje we bareheke mukutfaho mazima ninsima tine bugarcero ninsima bashomesa bona abaturikiriza n'abataturikirize mwena rahanga bohereza mugisha because really your efforts paid off. Also thanking the non-teaching staff because abantu bomchiyungo kwe ekintu cyenda cyakitaterire mazima ebintu tubukugenda jo azarere cyo musiniya mazima abakumi nabo nimbasima bebare kutwumaje bebare kora jo murumo. I thank my parents so much for deciding that even if they have little the little they have decided to use it to push me on. I am very thankful. Kandi nimbaraga nisango ninyisha
kukora n'amani, I will not let you down. Tokujja kubatura hansi. I will not let you down. Okay. Yes, I think my friends, fellow students, even my fellow students, no matter what kugira abagenzi bawo nabo bakabara kusupportinga. Bakakutrenteje. Batuwagira abagenzi bawo nabo bakahamaniwe mukakora hamwe mukaba team emwe. It is really a good thing. Yeah. Okay. Ari abantu babura bo kujuta batinka agenda ntabara mukize babiri. Ninda Musia Mase, my sister, my big sister, and also my brother Elvis. Yes. I greet them so much, and I pray that the Lord will bless them so much. Amen. Yeah. Okay. Yabara mnonga feva kandi twendeze birungi biyonka mushomere ryo rukuzamu gendote ho mutuma indinde nkuko kwabara abana naiwe gumza muno mutumogo. Ebiroto byawe n'ibirungi munonga oyine ebiroto birungi no kimanya kandi mukama akubase ntujja kushemerera munonga twagaruka kutaya isaho kozire 20. Amen. Yes. Ogo ya feva kandi no kumwendeze birungi byonka tagaricha wa antijore mudakika ibira antenuzo twashira umushaha yenyine ashahi nakonka ntiza kuhereza mu budakika 2 entanda yawe yo gukomera abeje bariyo ko bariyo mbaza kuzomu HS abamwe bahumurikira abandi bahumurika tomorrow abashomesa bariyoko abebembeze nkaiwe abazere nkaiwe mbwene nshonga iwe buri kintu cyona no kwata yoko mbenje bakiro kikuru munonga. Yes. Webare mnonga. Thank you for hosting us. Yes. And kwendeza abana abakuza kuzomu senior 5 n'abagenzire n'abandi abana bona bariyo mwishomero mu mashomero kutina komano kuyatugambira. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Baba tatinero hanga n'ibintu byona whatever achievements tebikuza kukora batinero hanga kandi bave abemicemeronji bahurikirize bahurira abashomesa babo bahurira abazire babo bahurira ruhanga wabo and God will carry them through. Abasini abakuzoma S5 ntubashabira that God will bless this other beginning of this stage in their lives. Kandi ko twatwagambire haro abatarabere muje nangwa abo kugira ngo bari aba old curriculum abana baba senior 4. Government yoneta ho program kugira ngo abana babije babuzubwe bagarukemo abakubana benda garukamo. Yesterday haro muzira nteriro mwana wono kubuzwa tarabuzibwa karwara. So program neza kubaho abana mbazaga kababuzubwo mu 10. They will do exams na nabanda ba senior fa abajiremo. So ntubashaba ngo batakayera rikira wana teka ngo abase kugarukamo. Please prepare. Haro no opportunity yo kugira ngo ubundo mwana nabasagumza amazomo S5 no boya batakozereje munonga ukabase kakakora senior 4 so that I improving a certificate. Yes. So abantu bibyo nababerebe nubiza kubayamba. Nenda kubasima mwena abatwasize omuringo gona abakashaka galuza kutwasa na nisima chairperson wetu wa board omwamite Fred Bendezana yaba aruhaturire umushomesa retired but not tired. He handles issues professionally natwera munonga. Yes. Nisima abashomesa bona bingutekateka bingi ngo bahurikirize nabo kwabamba manyangufeva naza kubari mu studio. Nisima abazire bitu bona bakutwera umuringo gona. Nisima abakozi bagenzi banje mwena. Nisima ba leaders even in other schools twantugamanga kigaragara. Julius webare mnonga, you are such a wonderful partner in this struggle. Tukwendeza je kandi congratulations and keep it up. And our head teachers born, especially our Church of Uganda, we have an association called here. We meet often. I'm going to a program Yukuzom retreat. Naveshenjes our head teachers. We get together and see what to do. Sima
men nasima Yes. nasima endlessly. Yes. Think about kusima bishop na deki and all the church leadership. Yes. N'umwahure witu wakashaka na dina herize kuja kututayayira kozura umurimo murungi abana binji bajunwa na chaplain wawe witu. So nihimba sima ntine bugarukiro nimbendeze kiro kirungi. Yes. Kandi uranga ko aratwereza opportunity ndijo tujagar kanturzana. Amina. Nungira ntakayubwa kusima omushaija wanje kano nikabigumira. Yes. Nimusima nindekatekana waturikirize chairman naroho nabaroho nawahurikirize not supporting in all ways n'abandi bona mukama bahereza umuco. Amina. Antereze shara tutai katushabe mukama twakusima mnonga abo kubo abantu tutandika program twakweta twakushaba ngo twebembere kandi wachikoraje mnonga omwana wawo gomjenyi witu mukuru werizoba wamuhereza ebigambo byo gamba yabishoboraje omuherizo bwenje omuherizo kwetegerezana no kushobora bene Yesu ntukwerezayo abana bitu omu mashomero especially nko kuto abantu gamba habo kumurka bakuzomusini ya 5 ntibakwereza nyinshi akari bamba humurka nabandi abashikira amashomero ngo kutandika stage in their lives eyo kongeraho kushoma mukamube nabo kandi aba branch ingire no bamanya nabo gende nabo ahibagire obakwasa abazire ruhanga wito murungi babase kubona sente no manye kibakora bamu no manye kuba kugwa higuru yo wagizire ngo ebiturukora byona tubiri tufera busha turabgarura mwenshaji ninkweshengereza ngo bahumurize obabase obakwase ahabo kubecho nchokoraje ntwereza amashomero gitukona twereza abana bona barumu ntwereza abashomesa omurimo muhango gubine kukora ninkweshengereza ngo baho bwenge bahereza amani you handle their issues babase kureberraje abana aburhanga abatiro mu ngaro mukama ekireki ntukwereza tukusimira ready age tukusimira abahereza bawe baryomu obahereza obwenje obahereza amani obahereze obashukeho umugisha gwawe na norme na anointing that they will be able to do what you've asked them to do. Ogende nitwe ogume nitwe oturinde babazawe zigume nitwe n'oburungi bwawe iwe Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Mukama simu mnonga kandi yebare mnonga antijura bweshara nonje mnonga ejo yebare mnonga favor okustayira kandi basimu mnonga babaroho muturikize mukama kibahero mugisha mutwikirize tendera program eji na weshemwe Frank message nyuma ya kamera ukureba ngo yashugana saje program eji kandi yabaza kwanerebwaje ari abamba tukuratira aha mukuragwetu ogwa YouTube na Anthony mjungu baje mukama abandindire